Grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama Udruženje roditelji predstavlja drugo dopunjeno izdanje vodiča procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva. O tome kako je nastao vodič, koji je njegov cilj i koliko ima zaista potrebe, a interesovanja u Crnoj Gori za ovu vrstu pomoći, ovoga jutra razgovaramo sa našim gošćama, a one su Dejana Ponoš, član tima Udruženja roditelji. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. I Maja Živković, pravnica u okviru udruženja. Dobro jutro. Dobro jutro. Kao što sam rekla u najavi, predstavljeno je drugo dopunjeno izdanje vodiča. Kako je nastala ideja za ovom vrstom pomoći? Znači, još davne 2016. godine grupa za podršku jednoroditeljskim porodicama se okupila, dodatno edukovala. Znači, okupili smo zainteresovane roditelje koji su bili u procesu razvoda ili su već prošli razvod i sretali su se sa raznim situacijama na koje nisu imali odgovor kako postupiti. Na osnovu tih pitanja i odgovora do kojih smo došli, odlučili smo da izdamo vodič da bismo olakšali te pravne, administrativne i psihološke situacije sa kojima se roditelji koji su u toku razvoda ili su se već razveli sreću. Jer, kao što znamo, sama institucija braka je zapala u krizu i broj razvoda u Crnoj Gori je veći svake godine. Stres koji prolazi jedna porodica, ne samo dvoje supružnika koji se razvode, već i njihova djeca, njihova šira porodica, znači njihovi prijatelji, roditelji, stres koji prolaze je ogroman. I zapravo cilj ovog vodiča jeste da se što prije vratimo u normalni život. Taj neki novi normalni život gdje dvoje supružnika žive odvojeno, a njihova djeca sa jednim od njih i, da kažem, gledaju tog drugog roditelja ili zajednički, da kažem, negdje dijele starateljstvo. Tako da je zapravo sam vodič pomogao svima nama da dođemo do tih pitanja, a želimo da svima onima koji su u toj situaciji da ga pročitaju, da ga pogledaju i da pronađu sebi odgovore. Sigurna sam da su brojna pitanja i odgovori zastupljeni u okviru vodiča, što ćete nam kasnije i predstaviti. Maju, sa pravne tačke gledišta, koja su to najčešća pitanja koja interesuju sve one koji se nađu u procesu brakorazvodne parnice? Pa prvo, obično pitanje bude kako uopšte se pokreće taj postupak. Dakle, kome, često roditelji čak ne znaju ni ko je nadležan da odlučuje o tome, prosto nisu ranije razmišljali o tome, tako da počev od toga na koji način se može pokrenuti postupak, a neki roditelji koji su već u postupku dolaze sa pitanjima šta bi trebalo, ne znam, na sljedećem ročištu, koje su njihove procesne i generalno mogućnosti u toku postupka. Zatim onda imamo i situacije kada se već okončao postupak, pa recimo problemi sa predajom djeteta, sa alimentacijom, tako da su, da kažem, negdje spektar pitanja od prije početka nekog postupka, u toku postupka i nakon. Mi smo, recimo, u vodiču pokušali da sve te negdje faze koje su prepoznate i predstavimo ukratko, kako bi roditelji samim čitanjem negdje imali tu makar osnovnu sliku o samom postupku. Nije samo za, naravno, roditelje koji su u fazi razvoda ili nakon razvoda prije, već i za one koji su, naravno, u vanbračnoj zajednici živjeli, nego ponekad možda to propustimo da kažemo, ali naravno da se i to podrazumijeva, da se javljaju roditelji koji nisu bili u toj zvanično u braku. Formalno u braku. S obzirom na to, pomenuli ste alimentaciju, da u Crnoj Gori danas možemo čuti da je veliki broj roditelja koji ne ispunjavaju tu svoju obavezu koja je određena sudskim procesom. Kako zakon gleda na taj problem i na taj prosto propust nakon brakorazvodne parnice? Pa dobro, u suštini, kao što obično i kažemo roditeljima, dvije su negdje mogućnosti. Kada imate vi, recimo, presudu ili rješenja koja je privremena mjera, da sad ne detaljišem, ali u suštini kad imate odluku suda gdje je određeno davanje i izdržavanje jednog roditelja ili ta alimentacija, jedna od mogućnosti jeste da kada dospije neka obaveza, jer one svako mjesečno dospijevaju, da može da se pokrene postupak pred javnim, recimo, izvršiteljem, na osnovu te odluke.
A druga opcija, mislim ne isključuju jednu drugu inače, jeste da se pokrene krivični postupak jer je nedavanje izdržavanje krivično djelo. Tako da eto, nekad ukoliko drugi roditelj recimo ima novčanih sredstava ili je zaposlen, možda bude brže i jednostavnije ići preko izvršitelja, ne ići u taj krivični postupak. Međutim, ako se to ponavlja, ako je nekako pravilo, onda i krivični postupak može pomoći. Ta prijetnja sankcijom ili na kraju i sankcija može dovesti do toga da taj roditelj više to ne radi. Žao nam je što moramo naglašavati stalno da se uopšte do takvih stvari i dolazi, jer obaveza izdržavanja svakog roditelja je njegova, da kažem, obaveza. Upravo smo i kroz sam vodič naglasili i prava i obaveze svakog roditelja. Kada se roditelji razvedu, znači tu prestaje njihov brak, ali ne prestaje njihova roditeljska dužnost. A to je ono što stalno zaboravimo. Znači ne smije jedna mama ili jedan tata da zaboravlja svoje obaveze, kao što je i plaćanje alimentacije, kao što je i redovan model viđanja, jer svako dijete zaslužuje ljubav oba roditelja. I to je ono što smo naglasili upravo u ovom vodiču, da dijete treba da raste uz ljubav oba roditelja i da se modeli viđanja moraju poštovati. Znači da roditelj sa kojim dijete živi, postaje dobrovoljni zakonski zastupnik djeteta. To znači da treba da čini sve u najboljem interesu djeteta. A to je da održava redovne kontakte i komunikaciju sa drugim roditeljem i čini sve ono što njegovom djetetu je potrebno. A to je da ima i mamu i tatu, jer ono nije krivo što su se oni razveli. Lijepo ste to rekli. Od 2016. godine pa do danas, koji su to pozitivni primjeri, iako govorimo o jednoj teškoj životnoj temi, ali koji su to prosto pozitivni primjeri na osnovu iskustva svih onih kojima ste ukazali pomoć? Manje, da kažem, nastavak normalnog života i upravo taj suživot, znači jer ukoliko su se, da kažem, razveli, da znači da su postali neprijatelji i da treba tako da funkcionišu. Znači, bitno je da komunikacija postoji, a sve u najboljem interesu djeteta. Znači, sam vodič je i veliki broj roditelja se obratio grupi za podršku jednoroditeljskim porodicama. Znači, mi i dalje imamo svakog četvrtka okupljanja od 18 časova u prostorijama udruženja, a zadnjih 6 mjeseci se okupljamo i u Nikšiću, znači svaki posljednji četvrtak u Nikšiću smo u igračkoteci. Tako da roditelji dođu ili pozovu, dobiju odgovor na svoje pitanje ili prosto žele da podijele svoju situaciju, da nemaju plaćanja alimentacije, da se drugi roditelj ne uključuje, da se previše uključuje. Može li biti to previše? Pa ljubavi nikad ne može biti previše, to je ono što uvijek volimo da naglasimo, znači nikad nije dovoljno ljubavi, previše ljubavi za djecu, ali negdje postoje određene, da kažem, granice koje moramo da poštujemo i određeni modeli viđanja, ali ako postoji komunikacija i ukoliko postoji, da kažem, negdje zajednički interes da dijete, ako želi, ako mogu zajedno da učestvuju u obavezama svakodnevno, znači to bi isto tako bilo odlično. Je li u Crnoj Gori danas ova tema pomalo tabu, da kažemo, kada je u pitanju obraćanje za pomoć? Krijemo li nekako u sebi neke intimne momente? Mislim da su se stvari promijenile, znači grupa postoji već 4 godine. Mislim da su se stvari promijenile na bolje. Znači ljudi pričaju, pitaju, odgovaraju na pitanja. Mi na grupi ne dijelimo savjete, već dijelimo sopstvena iskustva. Znači meni vjerovatno prije 7 godina kad sam se razvodila da sam imala nekoga ko će sa mnom podijeliti svoja iskustva i nego reći naučiti me, bi vjerovatno to sve prošlo mnogo lakše. Zato danas mi dijelimo svoja iskustva. I upravo zato na društvenim mrežama Udruženje roditelji i grupe za jednoroditelje, da kažem, na dnevnom nivou na nedeljnom nivou šaljemo poruke i situacije koje se dešavaju roditeljima u stvarnom životu. Gdje želimo naglasiti da
je sasvim u redu da nemamo iste vaspitne, da kažem, metode i ukoliko je dijete nije večeralo u 19:30 kako je naviklo, da neće ostati gladno ako je večeralo u 20 sati i ako je, ne znam, udarilo koljeno ili, da kažemo, ozlijedilo se, to ne znači da ga njegov drugi roditelj manje voli ili da je nepažljiv. To su stvari koje se dešavaju djeci. U dvoroditeljskim porodicama postoje mnogo neusklađenosti oko vaspitanja i tu djeca se razbolijevaju i dobijaju loše ocjene. Znači, ne smijemo da koristimo razvod kao opravdanje i kao izgovor da je dijete, ne znam nija, se ne ponaša kako treba. Znači, može i treba sve da funkcioniše kako treba. Posmatraju li članovi udruženja i svi oni koji prisustvuju na vašim druženjima, da kažemo, eto tako, skupovima, da li drugačije posmatraju cijelu situaciju nakon razgovora, nakon dijeljenja iskustva? Pa, zbilja se pokazalo, recimo, ja sam u grupi nešto više od godinu dana i stalno sam na tim sastancima i mene je iznenadilo u neku ruku koliko roditelji vrlo brzo se otvore jer osjete negdje tu da ih ljudi slušaju, da ih razumiju. Nema nikakve nikad ni osude, čak i ako postoje različito mišljenje o nečemu, ono se na jedan primjeren način predstavi i uvijek, znači, makar to bi jedan sastanak, nekako se neko olakšanje zbilja osjeti. Nije uvijek moguće dati nekakav savršen savjet, vjerovatno svaka situacija iziskuje promatranje iz nekih raznih uglova i svaka situacija je negdje za sebe specifična, ali zbilja stvarno vidi se da im to pomogne. Makar nekad sam razgovor ispričaju sve te neke događaje koji često traju godinama i tome slično, tako da je to olakšavajuće zbilja. Želimo da budemo bolji roditelji. Mogu to da nazovem na taj način, tim što dođemo, podijelimo, tražimo pomoć. Sa tim, da kažem, želimo biti bolji roditelji i činimo bolje našoj djeci. I sigurna sam da uspijevate u vašoj namjeri. Da. Kako svi oni koji žele doći do vodiča mogu to učiniti? Gdje mogu da se informišu detaljnije? Vodič je dostupan u štampanom izdanju u prostorijama Udruženja roditelji u ulici Vuka Karadžića, a elektronska forma je dostupna na web sajtu roditelji.me. Mi smo tamo svakako svakog četvrtka od 18 časova, tako da mogu doći, čuti ili ako žele podijeliti, da kažem, svoju priču, ako ne, da prosto čuju nas. I svakako su na društvenim mrežama, znači postoji grupa jednoroditelji gdje dijelimo i razna pitanja i razne odgovore u saradnji sa Psihološkim centrom Volja, gdje oni odgovaraju na pitanja roditelja. I za kraj našeg razgovora, koja bi bila poruka svima onima koji se možda sada nalaze u nekoj od ovih kriznih životnih situacija kao što su razvod ili te neke prepirke u okviru roditeljstva? Sa pravne tačke gledišta i iz vaše roditeljske. Ja uvijek ponavljam ono isto, gledajte uvijek najbolji interes djeteta i što će vašem djetetu biti najbolje. Ukoliko ste se razveli, nije se razvelo vaše dijete i njemu su potrebna mu je ljubav oba roditelja. I to nikad nemojte zaboraviti. Pa eto, ono što je zanimljivo jeste i da sa te roditeljske i sa pravne strane vrlo je slična situacija. I porodični zakon negdje prepoznaje najbolji interes djeteta kao neku okosnicu za sve učesnike u postupku, tako da iz te strane negdje i u toku postupka koji je često neizbježan, ne treba ga se kao takvog negdje ni plašiti, ni izbjegavati. Ako je takva situacija, onda je prirodno, ali u tom postupku svi učesnici, kako roditelji, tako recimo advokati, naravno sud u krajnjem, ali centar za socijalni rad i svako ko može doći na bilo koji način dodir, znači taj negdje najbolji interes djeteta, da se nekad možda nije toliko jednostavno, ali da se prepozna u svemu tome, da bude što bezbolnije za sve. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam.